Fataro fatune nai tu le tino Cariso, ma lo le langi soifua, ma lo fo le langi ma, ka le singa lua ti the Grace Recipients Community Church. Ia, pe for the Grace Point Community Church ne fiafi. Fataro fatue to ina mlat fatua, ya tono mlat fatua, ya mese. Ya ma ve se mai lava lao sin se yo le fana witi. Ya, fatalo fat foi, le maftanga yo tilangi to fa ya niu ma wola ya me se fatua ya me se foi de yo maftanga ma lo tele ma lo foi le tawivi tau tua pe le finga ngalo le tua ya ne fiafi fatalo fat foi paanga ma wo ale Talanoa A Le Usuo vi ia le ri o ma fai foi un tatu to is feio ile ne fiafi ile anga le ma le lofo le tua non lo fu muti vale mo non lo fa tu no o lo fa pe na budi pe ya tatu ya so ya le o tatu to feio i fo ya pe lo na vi inga yo le ne ya fiafi o to fa lo fa fo in batu van nei por fa se tu de sunga ya fa fenga inga ya Mafi Mataafa on le Grace Point Community Church me android ya ambes fo ile sunga fa fenga Efeso Fonoti Grace Recipients ya maletoina ya Sione Grace Recipients Community Church ma lo so fu ma lo so fu sunga ni fiafi neli so fu ya pe se fi fa sona e se me fi fata fa tua i se bu po tu non fa pena ya ko ni ya mano manuele i amataina el tato por caramele ne fiafi Mafi fakaro fakwal au kunsalang. Sarap ya. Mo dia ko lo fa ngot sungai pas mo da o kilang ta. Kunsalang. Ya pon maroon ya au. Manuia vai sonan samo. Ya. Tal falava. Ya ma lo so fu salo la. And go the blues. Go the blues. Ke wa kuto ina pe o blues le ke ka wa va ko lo lai no. Yo la holi si mele o mele ngalinga o fu mele o la songe yo. Ya ka va ko lo sunga pi ka fifi loi. Ke no foi lo fodi ka. E ya la ka fu ngani ndo ki o mo me fa ya la ma wi mo lo fodi ni po. Ya ma lo so fu lo salo le ya fila tatu Talanoa si mata uputa u fa pe tapuai nga ya por the worship o le fisili la mo to le fia o la tonu la vale meta u o le tapuai ya e tu sai la mala o ngar kuspa ya ya a foto to basi todo po le asi tatu silia mata le fia nang fa ro Asia kamu mua. Jangan asun tu ina. Le ya le la fo ko kalango po wai ngai mua awai ke o kusili ma kusi ai o sa ungi ya madanga fa ro. O ya so pe ma ya pe femisina o forsanga o le me o ka ko fa ka wo ngai nim ka upu ngi fi. Ya, pe yo le kulanga nga nga silingi ele maka o le kapo ya pe lo ke fa mo kula ia o ko ka mai le maka po le la ka ku ka ya wa fengo fia ya worship ya porta pa ya kele ko nga ka po e ki do ke e ka po pa u lo ka fi vidi e ka po nga ka el pelau ya ko e kele ka po le mele fia ma ngore fia feeling ta po e tu sai male a o nga tu pa ia ia pe o kulanga nga o de ta to fi Leli. E ma ya fa solo mai o li. Ya, ia le ko ka ku. Ya, bi le ni fia. Fa mo le sidi le sunga fa to. Ya o le mutato ia i menta o tapo inga. Ya, o le ale me o tapo inga. O tapo inga o la me fai ile tu. Pe ona o le finanga ho le tu mo tato ia tato tapo ia tu ia te ia.
ole tatu tapu ingala e te tapuai lo mau fau wa lo mele le fa ile tu e te le alu mani me i lumo le tu e te le alu mani me te tapuai ile tu ai o lau tapua inga le e fai ile tu ai o winga te le o le me te alu mo ile tu ele se me na ole tala ho le tu spa ia e alofa tu ilo tu malo loto ato malo nganga ato malo manatu ato ai o lo tangata ato na ai e te tapu ai tu ai ile tu io sa wa mata mele ne fi ole vesla le ki fanga mai I ku sai mai pe o fa ku langa el sidi ku lu ala o ngar ku spai le o sa ngo mai o loto ato yes ia peso ese ia ngaro ke tapa kwa I le mele so to ina ole tapua inga le me mo lava o fa tunu ne ta to fai tu ngona so se me lava ile o langa Cristiano ole aunga lava le o nime uma ia ina tapua ia le tua ka karongola la tapua inga o meanga e afia tonu pe il va ele kuspa ia the Bible describe worship in a narrow sense and a broad sense. Narrow sense le e kalango inga kapua I foile like it's more like a corporate worship, like we come together to worship per kala a Yesu le nga fai il finge foile fe me il finge a Yesu fe me o ko sa le ma ko kamang kapua ile monga le ko ang kapua inga la nga ia male broad sense le kalango ai ile Romas fululua kasima le lua le fe mai kala a Paulo il tapua inga so it's more like ol ku inga o langa tau te ola ai le fe mai Paulo le Romas fulma le lua tasi lua mai o le nei le au soe o te ai o yatu ya te outou ona ole alofa muti vale ve melola ia le ole tua yo to ina to tino ile tua ole taulanga ola male malie ole mele etstau ai ona auto faia ole kapua ingala nga onga ele o fasa moa ile upunga keren fasa mo tapuai ole fasa mole I ole no o auto tino auto faia o le mele e te tawai ona auto faia la fasa moa I le upu worship le upu nga spiritual service of worship a fasa moa ka ko fai mai ina ia o le mele e te tawai ona auto faia yo isi translation na fai mai o le true worship. Ia o kapua inga la lea o le si winga lea ia te au ia ile winga o le uputapua inga ina lea te au ili kuspa ia kuso se mea la fai e tātou nga ile atua so o le mea mua la o le whaatununga a kako ai whilu salamu e tumu whaatununga va mai let us kako wo mai tātou tapua o nga la a ta ulo tapua inga i koke mawhaufa a ka ulo le worship ia people always think of music, song, clapping, all those kind of things. But ole winga lau tele ia ole si we fa fita this will always be a barrier il ka confirma la marcus pa ia it's the language because kiki lava po pasa aloman tu fa ia upu le original language e kasi fa palangi la fa palangi ole worship so always worship alanga worship ole si keme ole upula fe me ole fa nga taulanga o si keme ole mai fa atasi o si a fa palangi sa e vanga ia ole worship pela ole si ka nga menga e au kakalango ai e au ona toto ai ele va ai nge meane ale kakoia ia I pasta ole me fia il fai upulanga fa ko ile Romas fululu fa mo ole kala le a Paulo fai mai o te ai o yatu ya te auto ona ole alofa muti vale ole atua al fa perta nia fa mai by the mercies of God
Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God. Alang sau te afonga, o mele I kua aku. Le fai me ele lisi ke le lava a Paulua. I mea whaatatau I le atua. Whamai. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Sao e lava kal fai ungal fai ormata upungas fumarkasi amaka los fululuar fai mai. Therefore, pela fai makara polo ongo o meanga for that reason o ke ole atuai e tusa male alofa muti vale o keriso o le atua. Saulola iale marfakongunga lea. To present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Longa winga e fōlinga mai o le worship e le mea mua e kakau o ngai loa e tangata. O ngā mea mua o lo I loa le leo o le atua. E peong vātu e tele ia tapua inga e whai e au ngoa male loa le leo le atua. Officially, e possible ngā mea. It's possible. Ana fe mekala Yesu. You worship what you don't know. You don't know what you worship. Ngā kapuai o tō male le loa. Kasa whakaika inga whanga o ngā koe ngā mea. Isi whakaika inga I. E no e mur kapuai. Yes. I reality le kakoko. Ia a ku ile winga la tamai o le upu. O koe ngā mewunga le whanga o mai aula me la inga Kirisiano e alu luki o sa umma. Because going to church is a part of your worship. So you're worshiping, but you don't know. Is it possible? It's possible because you're doing something without the proper knowledge. By His mercy, you need to know that. Because means on account of or through or about. O lowi loa le alofa muti vale o keriso. E kupu ele mea lea, o leo foi nātua oe, e whai mataulanga ola, e maali e mapa ia. Whameroa ia polo, o le true worship ngā. A alanga kupu le true worship, ona ua e loa mamalama lama I le atua, o le mercy o le atua. Ia, pēla wa o kalanga Yesu lenga whai I le whinga ngā. Ka puai o ko ma leiloa, a ka puai ma ko ma leiloa. Maraka Yesu, o ngā o le wha o le tanga e mai utaia. I loula ka mai whaafse nganga I ngā pēr wha pēsa o whaasa ma pēse. Whoring malawi maraka Yesu, there's no true worship without being saved, without being recipient of salvation. So in other words, Jesus says, because we are saved, that's why we worship, you know. Because we know what we know the object of our worship. But you guys worship what you don't know. Is it possible? Of course it is possible. Getting emotional, cry. What you cry for? Then that's another thing. But it's possible nga mawhainga nga kapuai e au noa male proper knowledge, if I can say that. I have no idea if that makes sense. All this is just knowledge. Yes. E ui Lafaele o ia ele upunga knowledge I. I want us to hear this once again. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God. Ale upunga le whapalangi I o le pai PY. E le ngangana kusa ia o le upuka o le dia, like delta iota ADIA means o le si ang whaliolo through, but in a context here, on the account of, I o kako longa winga. A whaasa mola ka mai e kusa ai e kusa ai male alofa muti vale o le atua lo inga o foringa mai o ngau ko lore alofa muti vale o le mea lea o foina o to whai mataulanga ola ia man mau adjectives ngai mun muli mai e pa ia e maali mai lola ia le whai unga por mai
o le tapua inga moni lea o le mele tauna o tō whaia pe onwhak e leo whasa moa mai le upunga worship I a le whasa moa whai mai o le mea lea e tatawai ona o tō whaia kusa la whasa moa mo le phrase ako but the word there is actually le whapalangi worship o le ngang kusa kuspa I o le upu la tereia So just running for them cap the city ne po them cap po kan won so come out so song yeah so mo I yo wai pe phone ngai e ile mele pe ka I ka ko Talanoa li fiaf yo le tatu te tau fai foi le ka fa lo ni fiaf po le a kongo me ka ul kapua I wai pe le na ka ta ua we have so many understanding if you like of what true worship is. Is it raising hands? Is it playing guitars and ai ka ua la le mele sa no ye foi le sunga fa nga inga ni fia fi e ka mo fa define the worship. What is it? Because e ka ko ke mo lo le definition of the worship. Dem fa lo le ka ko ua po fe la worship ka nga po fe le worship le ka nga ko fa ya. Pe voi la mai le script le ta wo le Romans flulu wa mankua e pe o le kumu nga o le enga voi le pe ya e mai paulo le ka mo o le tusi Roma o mai lo le le mta upus fulua ai kumu lo me se pika le winga le tala o le la van ka fa sa o mai e paulo ka kongunga ka UK mai le mta mo se yo o mai la van ka upusutasi ka kongunga ia ka kongunga il kula fongo ka kongunga I me ai ka kongunga pe o me va pe nai mo ilo la ko fa o tanga ma me fa pe nai fa mo ilo la ko ka po inga o mai ai pulo se yo o mai an ka su ka si o mai lo le fulu a fa mai lo therefore no winga mai pulo me u mai an ka ko kala ngo hai isim ka upuia o longa kumunga dea o lea lo vo inga ko ka ngaka o le kapua inga lea lea fai mai ai le manga o mia e lea kua o kou e lea o le kula fongo e lea o le kausinga o me ai e lea o le o kou po lea lava le kausi kula fongo o lea le kausinga o me ai a le sa o kou yes so peila me le sa no ai ia pastor Efeso true worship is us. It's not our religions. Ele o ka po inga vo ia po le farisa garu ai. It's not a place. It's not a culture. It's us. Mere le ka usu e mai le ka fa makala mai ele o Yesu ma le ka fa makala e Paulo tu se Roma. Ya lo winga la le tala le ka fa ko ri basta vera e mo lo la le merga nga ko lo le fa singa ka ko worship e fa sa because pe on mele fe mai passa Efeso mo so fortuna o ke le o ka ko ke fa singa inga le worship il ka ko mele fa sa ya o si dia umalan me fa sa ngade umalan ne o le ko ke o le ko ke man o si di fo ida pa ko I de mele mai I o to ina to tino o la le mele ko nga ku ki ngorga ka de mele pe me working ya working ho ya ade fa ko le was pa de ka simply o mele fe me ya pasame ya o telenia que de pesar o mankuanga nga ele mka po pasanga fe de mele ai aka lo ile taulanga yo ka ko uma ele fenga in kuai wa aran karango paulo meio le mama la metanga ele sacrificial system na aran feta ulanga u pele manu ka pe mo manu ale fe me kala paulo
offer your body as a living sacrifice. Lo inga la o lai eleva pe fesioka ko nga offer la ia. We still offer ourselves. But la ia le nganga fu we are dead in terms le ko pule tatou. O le fa me offer our bodies as a living sacrifice. O le lai ave ka ko langa. Ave tatou tino pelan mene fa ka ko le lo. That's offering of your body. You play guitar, you sing, you lead the worship. La o kume fa la o mai salu farsa, you know. Fa me ai le ka le sia pe fa ko nga ia so ko nga serve ka makua, all those kind of things. Yeah, por misionale, you teach, you know, because all those things. You use your body, you know. So yeah, in the context when he says offer your body, per melancaisione, lo tagata atoa, lo tino le mafau. So when he says offer your body as a living sacrifice, lo tagata atoa, pe on fait. Se lo fia fa makala I fa mai. Yo to tuina to tino. O le taulanga ola. Fa mai, yo tōtu nā tō tino I le atua, o le taulanga ola, male malie, male paia, lo inga o se mea blessed I le atua, o inga. O kia mi o vale lo tino, o le whaia anga sala I le tino, tapo fa mai, paia, mai lo la ia le, o le mea le tau o nā tō whaia, al whapalangi la ia, o le spiritual service of worship. Mea ka o ka poinga. De ya venga le kingo fa kingo me nga sa o fa ka unga. E pe mena ka o fe au. Ole ata o poinga per silinga nga o fa longa ngele fiafi ole manko o sacrifice ole si upule le fa ka o ile worship o upula worship le ka e fa tau I fa nga tau langa. Longo inga whainga kaulanga is a part of worship. Yeah. You know? Ai le whaapea o se mea pawale o whainga o le meka o le worship nga whainga kaulanga. So whainga taulanga is a part of worship. When I say whainga taulanga, I'm not talking about manele ave ile loku o lo karangoe kako o lau foina atu. Ana fa kulanga fa upulanga lua fa mai awa fo itonte a mio fa tasimale nei la lolangi. So that's a part of worship. Ola le langa va vai se mai la lolangi mai a pe tai ia le wina ile toi futa ina o to ina yo to su especial finanga lo le tu o me o le me mali me ato to. So o vaenga o manga tatu o langa o sitaulanga ile atua por tatu o langa o foina atu ile atua, which is o se vaenga o tatu o la tapuai. Mana ia le whasimerenga ka ua whiwhi au o ile old sacrificial system. An animal has to be killed. E kaunga pele mangu whako a whaire o kaulanga. Yeah, but le upule le ka ua ile mele, le living, you know. It is a mea pe le mea ka koe whaia o le mea e olo. You know, we live and we do it. You know, so worship is a lifestyle. It's how we live. O le whainga ka po inga o tātou tā ua. O le kangaka. Kangaka e tā ua. It's I want to reword what he say. It's what we're doing as a worshipper. O kako me fai le tangata kapuai le mea le focus le kusa marsilia al fatto non tanto adesso pole ale mea yeah tafsi ye fo o ngore ka kuli ka fisili me ka ka pole ali o ngore spa ye wala la pi ma wo fo I so nganga e o fo er ka pinga ngor fa idi me fa pinga o me le o fo ga kusa it's not a ma fo le worship le kemi le fa le worship ya le fo dinga mai la ukele ki do ka pule
ia ko inga talo vo ie ka vung fai te ai le fa pe umalong fai ka ko pe se fa pe ia tali mai le vi inga before le fo linga se me wa uma umalong ka ko pe se umar ka ko inga ko umar vi inga which is, and I say ke loa o pula vai masani tato, and we know why we say it. But at the same time, we've got to be careful because worship is not just singing, you know. And we can finish church and go home, we're still worshiping, you know. Yes, that makes sense. Eku sa markala le ngofia mga ifale o kwara pas ile Romans 12:1-2 le be the good word look if you nga ole, it's a lifestyle. Yep. Like worship is a lifestyle. Inga o manino ole worship ele ngata ole me ala fatu mo tatu ele tu e fai ole me fai tatu anga ile tu. It has to be Christ centered. It has to be Christ centered. E kaunga nga ole taunu unga mala au kua ko ngi me uma o ole tu e pese me fongale aka ki fa fengo fielta to vai. We are all about this. We're all about tapuai ile tu. We are saved, we are regenerated, said by God in order to glorify Him. So that glorifying of God is a part of our worship. So our life is a life of worship. To say mali melo o tatu tala. It's really about how we serve, not only in the church, but serving at where we are, in our families. Because, na Silvia, o kako kingo nge, la se so kako, you know, we're not perfect, you know, and ele ama se o kingo nge a koko se ame kongo lumo le tu. But it's what we do with our bodies. It's how we serve. Ile fao ngai ngai o kako kingo kako mafo fao me va pena. And it becomes the living sacrifice. Yeah, you know. Because I va pengi go kako mo kako kingo. The film. Paul say, as long as I'm in this tent, I always sing. And as you see, ko kele o ka kavoia e asi uso foi fese wa, you know, big guy. Okay fai. Yeah, ava fenging foi mal aku. But what I mean is it's not our physical body, you know, because we can be sick and still worship. Amen. Man, ale facility. Tonga lua fo nge fiafi mo sila fifo ya. Se fa mai ya fo ale te manga kule I se manato le Talanoa A Le Usuo nge fiafi. Le sanguanga le Yesu le I Ioane fa Mataafa fa ros fuko. Le ora tonu lava lona winga. Kuspai. Sanguanga ngai. Ada fai kau. Yeah. Yet the time is coming and has now come where the true worshipper will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipper that Father seek. Samoa ai o mai o naso o nei fo I o e tapuai whaamaoni lātou te tapuai I le tama I le anganga ma le whaamaoni awa o loo sa I le tama e tapuai whaapena I a te ia e mga ia le whaupunga voi le o mai le teimi, and the time is now where true worship o le whaupunga voi le I loa ai there was something before that e ile mea langa whai a o le io o le keimi leang sa ungoa Yesu lono winga I ko I ngā kāpua I ngā lai whai
And now Jesus is saying, now is the time. Ele koe ka poe whapenga kako. You know, so it means that Jesus is now introducing a new order of worship, a new system, a new way to worship. Yeah, kako ke maramalama o le whawhinga rea o le whinga sa Maria. And you know, wai ere si karanga e whai upure o le keimi mua le o sopo i ai e le au yukai ai an i Samaria tu sai fo yo they don't see eye to eye, the Samaritans and the Jewish people. I le laka vo i le vaai ka yukai ai o ka Samaria o ka elelea e lia ka kauonga o le karikonga foi la ngai ngofo mo finge la. You know, we shouldn't be worshiping together. We shouldn't be here together. Ngai esen me ko kapua yai. Esen me ma ko kapua yai. Ese foi le kua ko ke ese mato. So I lelo foi me Yesu. But now is the time. That system has to be removed. I am here. I'm bringing something new. Wo ongi fo I keimi. Wo le koe ese ai o e mao. Wo le toe ese ai lo umalo umu. You know. Wo le koe a vei ka po inga e whapikoangi ngo foanga e whai ai. It's not a place. Yes. Now, as long as we believe in God, then no matter who you are and where you live, Nonga la o le system kuai na dea ua pe o system le ka ua dua system le system polo me Yesu fōninga mena o system kuai de karangoa please e karangoa I le place e karangoa ka kai whaia wai mankua voi ia karikonga ka kai ukai e whapikonga kai o le malu e whapikonga kai whaia le mea e whapikoa if you're not a rabbi, if you're not a high priest e ki le sao I o le mea la mele introduce Yesu I lang sangwanga. Now Jesus is saying, as long as you believe in me, we are all the same. La le koe whapikois, you know, la le koe yeise ngofuanga whapikois ngaka yukaia. Kusapoa uli yukaia o oil Samaria, we are the same. I think we have arrived. I think o le kongwa I le tali o le sile la sunga anga o le mero fa ko I le kakong o le kali o sile o le tala le I le foi upu e lus fuma le tolo fa mai that time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. We're looking at the true worship. So the true worship can only be done by the true worshipper. And the true worshipper I ko nga worshippers nga la sa ili mai le tua. Afem o la me ka ke loa feme they worship in spirit and in truth. So o tapo inga Moni la le fai ka ngaka lea pen mea sa noa ia Mafi ia pasta Mafi wa mawai aku ia tu maanga kuai nga lea e fai mei al fingi o ko fai mei o ko o Yerusalema ma ko I le maunga lea makare su e o marikaimi
ai ko tapu me so mai bo o mai nei lava lo it's now ola or kem amo fe su kalale now because he's now here o ia le wai le o sau e sui uma ia fainga mar tu manga ele ko pepengi ma moe o sa luinga la sa luinga le pungi malu ia le me su o mar kemi o mai nei lava o le o nei paraphrase e kapua e tangata primero so ngoi pasta ele ko ka wo po fe o po ai o kasi lavan mele mana o mia which is ko enga kapu inga nga la sa ili mai ele tu ta ma ole o tangata tapua ia tu ile nganga a to malfa maoni lo inga akus fa sa mola kamai o lo kapu inga ka kaung fale nganga has to be spiritual lo inga ele ongi ritual fo inga fale lang ele kano lo kapu inga ele worldly lo kapu inga e kaunga pa ia per kala paulo ya Roma lua lo la mai and in truth lo inga ele ngaka inga pa ia kusa it's like two sides of the same coin e fale nganga ma le fa maoni fa sa mo le fa maoni al fa pa langi mranga kusa kuspa ia the word is aletheia means it's the truth lo winga fa le nganga according to the truth e tu sai male upumoni no winga la pe mera fa kuso o ai ole fa fita o le so ngai I tangata lo lotu maka kapo ai le tua o kapo ai le tua on our own terms wa pule lava tatou ia il kapua inga but or kapua inga moni lava pe sila pasta in spirit and in truth in other words e tu sai mal fatto no mai ele tua pe meno faxo kalesia it's not up to us how to worship God we were not given that freedom to worship God anyhow you know we worship God according to what he wants us to worship him you know ele pule la valenkia el fengo pe fenga nga kwai pe fa pe le sharonga o le me moni lo ka ko ye kemingai ele pule la vale le oskaulanga pe pule sala elu fengo la ko taulanga ka o me le tuole no fuanga ka me le tuole time ka me le kuole me o siatu o le fenga fa yai fa penga vola ele melo o me yesu in spirit and truth me it's got to be spiritual and it's got to be according to the truth. Ian koe fo I lavala I kala leve me Yesu. Tapuai o tō malelei loa. A tapuai ma tō malelei loa. So in other words, it's very important. It's vital to have a proper set of mind, a proper knowledge of worship, of who God is, so we can worship him right. Yes, ole tatou tapu inga. Otherwise, mo inga ko fa pela ole tu kuspa ia kapua e. Tonga la ka ke le doa. Ia e doa. In that sense. Mo kapua inga mai. O fa na le mene nga de pinga ka welo do songo. De according. According le ideale le fa konga fele mo me fa konga le fa il kapua. Kusa le corina le go fai ko o manco el poca le o le ko fialo lo cosa se o ki nga kalinga akongi mai akongi o le akongi la le sila o kala polo le fai o il 12:1 and 2 ni ka mo le mai le fa ko ia ele upu according o le upula ia pai his mercy pai God's mercy a le fa ko o le upu e lengile o le upu dia it means according to on account of lo inga la fe me kala polo e tu sai male lo fa muti vale o keriso o foi na to lo inga la ka ulanga mam mai le me e ka e lo e alan kako feka ngisima ma taulanga nuti mombo mo le tu o nga kako lo le tu o e lo ele la mela o ke foi Yesu and yet he died. La lo fa mai fole tu and yet he loves us, you know. But I don't know why Jesus loves me. That's really sa o nga nei mo se fasiva nga e ngo lo fa Yesu ya ka ko. Lo nga na o sa pasta I le mele o le knowledge le lo. Donga la fengo emotion nei ko I le mele. Emotion. Ile worship.
ni kelen ke vai yo e pe emotion is yo kangia ya nga kangia la yo fa o fe o la ke mi da so Are you asking me or all of us? ya ka ko fa so o le ka ku di lo per ka kom ka pu le fi ya e fa no fo isu no le emotion e ka wo fo imbele le wo ele fe mai ia person ele fe mai isu in spirit and in truth. So ele fa pe ele anga ele emotion because langa foi o fuanga o kakolangonga la ia e mo ele se pretenso ia, but we do not allow ourselves to be led by our emotions. Our emotions should be within the confinement of this aletheia, of this truth. Leve mai ia Yesu i la sa ili mai le tu tangata tapuai ia te ia i le nganga a to mar fa maoni o nga kakapo inga la e mo yo tato langona ai kau mia i lo tato i loa aunge le mea fe me kala polo when you pray with your mind. Ala praying, it's not this pray ask God for things, it's worship. When in other words, when you praise God or when you worship with your mind. Nga falo ya pastor felan kalama dia la kale siele mele, which is so when you worship, do not lose yourself, do not worship without your brain, worship with your head, because sometimes we talk so much about the charismatic that go with the emotions without their head, and we sometimes we go only with our heads without our hearts. They go with hearts without head, and we keep our heads without hearts. Means we have the knowledge, but we are heartless people. We don't have emotions. That's why it's our diskaka mole kua makau ava pea. Kele olangonga say humility, humbleness before God, and la yelo iloa. So o kako emotions na kaunga muli mai ilo tato iloa. Awanga mo luma emotions a muli I kole lo which is me la fa sa me e Paulo anu ele ya Why foi le o le upule pe le ia tapuai ma le nganga fa maoni so nganga fa maoni take lale le sauna nga le fifiau according to the truth onga fisili lo le ia e fa fea nga ko loa o le ka ko ke worship according to the truth. Which one? Which why o fa senga mainland ku spa ia o la kongur ko nga me fai pe kangisi but pe kabal vale but I think the truth is, we do not become judgmental during our worship. Kako ke kalia yang ingai pel melody emotion. We sometimes become genuinely becoming emotional. Onga ua ilme ukupu yo kako loko. Pe ka ia foi kanga ka ua so nga fai le mea ua e ko nga ka ko nga foi le a le kangi ua le le nga pa ia that's not according to the truth. E foi ko nga ka ko nga foi le fa pe a le si o lima e ke le ka pa that's not according to the truth. Kau kalanga ngai ses ai kau kalanga ngai ses e ke le o le o fia o le ngang pa ia that's worshiping without the truth. Le la ka kalanga o le ko nguri me ka o le fa maongi o le fa maongi ke alua ile kua o e lava nga pe si o lima pe ke le si o lima pe ke fa leo lo vinga pe le fa leo lo vinga as long as your heart is right before God. And that's not, I'm not saying I'm a CEO lima. Yes. That's not what I'm saying. As a CEO lima, fine. I awe ke fa amasingo ai fuole kangaka. Ele o si CEO lima. Because that's not the truth.
kako kalangoa i le vi inga e whai le mongi. Vi inga e whai le lo le guspa ia. You know? Koe fo ia I kua le iloa. Yeah. Ko sana o le worship ia e noa leile. Ia kua ne ke worship ia. Ia ngā uma I leo mea, la koe kua maisi mau mea, ia I loa ane kua. Ia mea leo ia mua whai a kuru whare whangupai ma mea ngā ngā lo, po se whakai, mea ngā re whai mai lea kua. Mea ngā, That's not according to the truth. Ile mea ngā whai ngā whangupai, whasua kāka, por pelau e kā, pe ingo e pisi, o mea ngā ia a kāka. Pero mele nga okay ia Yesu ile mele o le kapua I menga onguku mala onguku ave me o le menga o senga me o kapua I kusai ma o onga kangaka. If I can paraphrase what Jesus said, doctrines of men. Melanga ka o kapua kusai ma le man-made gospel, man-made truth. Not the truth. Yeah, not the truth, not according to the truth. And anything is not according to the truth. It's not spiritual as well. What am I in spirit and truth? Yeah. No inga Kolosi ser kar pelau ajun. Kolosi ser pisio vai. Kilo kai me kai kai sauninga re, me se kako sauninga. I quote the scripture there. Sometimes I get we. Okay, if city voile quietly, I ask myself, what do you mean? The scripture there. The scripture there kapua ile nganga mafama. Okay, if city voile pole ale wing or kalare vai mai. What are you expecting? Afai mai kako fai mai kuspai kako kapua I mananga mafama. Okay, if city voile. What are you expecting from me? You know, if you have I made it Sione Tatupu. What is the truth? Are you expecting me to raise my hands so that you know this is the truth? It's the truth. What is the truth? Ia mele ko ke kalangoa. Ngai ka ko mana malama ile mea mongi kusa or kuspai. We don't be judgmental during our worship. Yes, yes. If you raise your hands, raise your hands. You know, if you're not, please don't. No. You know, and that's the truth. That's not the truth. That's, you know. Elena ole sal ta tuta poinga. The whole week ke kausa ngile wita to ile me. We are not perfect, but we try our best. It's out the pena to ile baya so to le ta tuta poinga. So se me ta te fai ile to. We worship. Ole ta te fai ile to. Malo ta to wilo. Ino mota to ilo le to mena ta we vole emotional. Alanga la boka ko ilo le me le fai anga ia. Nengai ka ua ka ko ka penga ia me. Ia le ua mai ane ka ya fiku sai malsi. Na dua le ua ke le nga na mai le fakulanga nga foi mo kun. Ai sini la ko du mun ye ya. A fa pela ka po inga sa. Tika po inga sa. Le ka po. E hei las ka po inga si. E ma fai nga pe ye se kapua inga se ia that pe go I believe you know e ye kapua inga se a le fa ka ko mungia ka ko kalango pa pele ka kalango pele worship e se worship is se yeah the worship mo muare ka ko kalango ngi the worship fa pe a kangenga ya o le ngang pa that's false worship. Yes. You know, because that's not right. You know, if I busy long as CEO limang of ko saole lo ka po, that's false worship. Yeah. Because le ango fongo for this kan kali ko kafa. To la ma fuka e ma sanging of ma ko. When you see me being very quiet and just sitting there, you know, awanga yesi fa me ke o. That's when I'm in deep fellowship with the Holy Spirit. So
don't tell me that you're raising your hands. Don't tell me, because that's false worship. Oh, if I go fear, we man number for I can follow room. Why? Or the level for I mean, that's very simple for us. Please don't, I can have a foul of a pen. Você sei lá qual põe? Ia o ke lea hui o ka puenga ka kawhika ngisi. Ki ngā i ka ringa. E makua i le sa o ngā mea. Kangia ia. Ia e wangenga. E le sa o mea lea kupu. A le a mai kongu i le wharesafa iai mea ia. Nā kangi mea. Io, nā kangi mea lea kupu yo. A le a mai whai kongu i. Ki ngā i ka ringa. E le ko inga ma e lofo e asunga whenga. E sama ko loko e sui. E masangiala nga sau le ko inga whae mako. O kwhanunga ku loa wa maka nga kangi ko inga rea. O lolo, e perfect kanga rea. Ia, nga perfect kanga. Perfect. O ye kangi do kwa. Nana sign of false worship. So, I find me for a perfect kanga. Yo man, ek foi kau ku spai. Yo mga kali left sila pasta. But this is false. Me ia reka ku karongo ai po a me se se. Ka ko ke e o mama ka ko ke do ai. Yeah. Na skoku era lo ide kuranga ko fu yo sunga fa fenga ingam tu inono. Ko ki fo kuenga le Fai ngo fia ko ala. Ul fai. Ku va. Man. Ja, pe si. So swanga pe inka pura le ka ke sino ko. Ai Kapo inga sa la kapo inga se. So se ko inga kapo inga le kusa ma kapo inga la fe me le tu. Ele kusa ma in spirit and in truth. Mea le Talanoa e lo i loa o lo tua. Lo i loa ko ka po inga lai whatono mai tātou. Langa i ke minga ka po e kako e le tusa ma le whaasingo. A ka whaakaika, ngā e oki ai ngā le a kōringi a kako. A ka whaakaika ai ka akele lawe whaanga e tātou. Le whaanga o ālonga vuile le whengen tuai. E le anga mea manga o rau linga. E le anga. O le mang ele mana onga e whaile le tapuai inga, whaile taulanga i le atua. A le mea ke le o whale kong, ua le whai e tusa e malwhasino mai le atua. Whai mai, wa a mai le afi, o le afi ngā la afi ngā loa i le atua. Ke la ke o mai e whai mea la fōlinga e le leima sa au i le atua. Pe o le mai e whaile loku, whaile, a le o le whainga ngā la, ka ingala e ia musika ke tiango ia pa o mai lo po faronga Dr. Dre ma Eminem. That's ele ole afinga la manga o ele tu o le mele le fai taulanga ele tu a fai e tusa mal fasinga mai ele tu o le ia wo mai a kongo a vel experience wa langa ola e ole ile falta fa imva peola ia o le afia pa it's not afia le afi o le afi fina ngalo ile tu o le winga o le onga le we worship God e tusa mal fasinga mai ile tu it's not up to us how to worship God sa olanga yo al sena o le kapo inga se la kusa malo fesili pasta so se ku inga skaili kapo inga lava e le tusa ai ma le upu le tua o le ala le Mataafa you're Christian study the word of God know the truth know the truth and the truth will set you free yeah whalau ke le foi le kua e isi ko inga kapo inga ya e ke alu e kisi le dimoris kaka you know Sepe sa o nga kunya. Ese se for nga. Kaya ni me se e pa ye. Ya. Ke foi si ko inga kapo inga voile se longa e failo pelowe. Se longa e failo fusiu.
Se longa failo o whakanga leo e ngai alu. Of pai. Failo of pai pe failo pulo. That's false worship. That's not according to the truth. You know? E peke alu kisi le lima o se si fo. E ringi me whapenga. E ringi kisi. E ringi kisi ngā lima. Isi wei ka po inga ua. E whekanga pa whingere ia makale loku. Ia po inga me wapenga. Yes. I think Pastor Lemele sa ngo ile mele kisi lima. I think they literally apply because there's another word lafi fa palangale worship. That's what it means. When you kiss your master's hand or your master's feet, that's another word. I think prosukeno or something. The word sounds like that. It's your poster. How you position yourself. I think I think literally apply le mela, which is but mela your spirit and truth. Lo king ora mo mi ku la lo Ama koe ele o Yesu le ke alo kisi. O se foi kanga. Ele so master. Ele so master. Será negócio kisi. Kasi ia whakai ka inga. Ele ka koke. Moni ka poina. Si. Ka poina. Ele o loa le whabao. You know. This is worshipping according to our culture, not according to the truth. You know. Yeah. Eleli. Kairo ye ki. Ya lo salo wa. Makwa ni fiafs. Ai ko la foi. Uma kako. Mene I ka ko e umolo e uma foi. Pe ya lo ma lo kun se la ya ile buke. Ya salo pe de ko si. Ya pe ya masan ya. Aku le ngor fa tai ni fiafs. Sai. Neli. Na ho mai fo ima. Ya mi se la vale fa soina male. Tartalaina fu la fionga de tua de nefiafi. Ya, famanu te le tua. I to sunga fa fenga inga to ina kanesi. Mo pilna unga wale fanga ino laf ma mo le tua. Ya, famanu le tua ngale ruai tu sam finga. Ya, o te tariton. Ya, ole fa unga na tatu Talanoa A Le Usuo ne fiafi. Famanu te le tua i lo roto. Amene.